Titi ni asese ni din and your friend saying mechanic. Sana prophet kumichacha ma sesa me YouTube no baby a me hwe bia ma change afro and maba too much GH. Shit na prophet kumichacha me so me hwe. Life on sesa my life and sesa comfort amwa. You have nothing to lose, Sampa. Oma me baby too for. Because when you say love was a say a radin uncle pound me a true. And yes, I'm wasting my energy on any unnecessary being piano. But my evangelists, na my Osofo mami. Some share na Jimmy wo ahini enimu onyankopon ahini enimu a. Na wasa me bana me babe tufo em say what start say uchimi wo abrante mama kancho evangelist mama part I don't have time for you because odie unim say me so mu a mitime boro wankasa mitime hyewa ma wudwane kotoa police fo mitime hyewa ma wudwane kotoa lawyers fo One sa moniama we na mo beya ayana me hwe mudi ana masere because the way I was starting a wujimi no nanka watimi atoa so akodura wieye ba wo be starting na wujimi hu a bedu ba bi no wadwane akoyeden akotoa police fo min omo ye nipa bi omo ye coward obi a woni akukuduro me akukuduro ni inji anyame de ama me eda me mu no meni obi a woni akukuduro me mom attention by way me babe buawo ama wan say I am your boss, I am your master, and I am still holding my captain. Mutumu mukoka nyankopon wo babesia ye de me atena awurade nyankopon ahini ye konwani mu mu ye dan mo hyease mu nyuma abawieye aduru ebra wasa mo sachira mo adwen won the entire me catch us say I am your master, I am now ntiase ayana wonti ase oh just 1 second video amebeye mama what's nase for over 2 hours adia wonti me finish no you should not start it adia wonti me finish no you should not start it mo ba no abeye wo se bodamani ate ube pimpim kwase akutia na wo wia na wa kopre victim sa wo na wo ye Obia ni msa Ghana ha say evangelist mama parts. Me na me lanche lessons e wo Ghana krom ha. Me na me ma enipa bi omuso omani abie, enipa bi omuso omu ye premafo. Evangelist mama parts. Me na me mo hu say obekwa akoto Rolls Royce, ye Togo car, ye ntwifam, a wunye duty. Na wuntimi mfantu e kwan free and crime. Enko kumase de eni enkebeya enkatolezos because lezos no me na me launch 2022 lezos e wo Ghana ha enya se me di tumi hu me ma wahu say wo yakra wo mo bra nuru ba bia ananya anum dwane se wo bekwa akọ rent cars now the cars no abeye show off na dia be chie beba ufie na nsi ho biom wa wona no awoya video no wo de camera ne tu ufie ho no adana wo call rent excavators no ebe sisi ufie ho no now I was expecting you say enke excavators no ane u Togo Lexus in Chifam no a wonye duty no enu nti wuntimi mfa makra enu nti wuntimi mfa mpiem ko ba bia ade se nwuram ana wo de Lexus ne be ko no Naka me expect to say and ka wo the Lexus ni be si asase no a wo siese ye medua buro wo so no and ka wo de be si asase no so na wo the excavators no asisi asase no so Nanka obi atie wani wa hu say ade na wo ye no unim ne wo ye te say meti hayi meti me office enti sabe a kira me be ka kira say bra be ye adwuma wo office a matena office a ma wo hu me pen enti say me ka kira say betena office a unim say evangelist mama part watena bi pen wo kira say nkrofo nko gina nwuram
Me and you know 100% say. Comfort Amwa, you have nothing to lose, Sampa. You have nothing to lose, Sampa. Because me and you know 100% very well say. Our brodiana was who codiano. Aya day. Aya quanchre. Aya rituals. Aya quanchre near the amount. Aya quanchre brother. Maka chose some years of mommy. It's all the fake pastors, no. And rather the more shaman sabribia me tumufo na munya adwen sachara. Me and you know very well say munko dua bro munko gina fo mu wani apoto wo ho na wo hahi apoto wo ho nyina no aya kwankyere aya rituals na wo nipa bi ode na dwen na koma bedi wachi bia no na ma yedan monya ni so mo boa mo feli nipa bia no mo be capture ni so da sa evangelist mama party ti ase na wo nyankopon obo soro ne asase ti ase a mo boa me se mo lose totally. You have nothing to lose. Media me my attention no ma me kontokwa o because obi o Ghana ha bie nim se me so mu a me buru bubu dom pem chicha wani so left and right me show some me yamoba me chike bo some me yamoba into a video where ya me yama no. I am not coming back to do any video for you because we are useless. And I am not going to give my time to any useless be like you. What am I saying? Who solely and what be drab on saying na would jow no. Now come a fool so about the cancer send you jow no would be praying. I do pray helicopter and an echo. I am be the sea and nibi. And ya told us also papa ni ya ye duty. Me say o talk anwa ye duty and toto go car. What the basu enye ntwefam. Ye duty na chiaka because ye no bi no o talk no so at original car, to American car, Germany car. Wo kwagina Togo ni akofa car bi atwam no wakwa to Lexus Crown. Won kwa ni for fake pastor wo Ghana ha. Enkrofo nyina use iPhone 13 no. Wo iPhone nekita na nye iPhone China phone and all the iPhone Crown 3i abochire and I would you ho me we are fake in front of me omo mu ni mu no mbe so we are fake in front of me. You have nothing to lose. Whether what cannot cry what cannot cry person you have nothing to lose. Open to kwakwa unkwala Osofo no mo frɛ e me divert attention comfort am way Mr. Dragon or primary e me divert attention ento kwa kase no unkwala no a wo mo ba bonten be ka kire wiase sɛ wotimi kofa shawefo hwewo mutima mogya tsene na oba besia kam sɛ bue mawu enyawa ni wu besi den na wo me ka kire Ghana for so you have nothing to lose. It's true. By then I have something to lose. By then I have something to lose. Maybe so. Would show no na me force the helicopter. And kaye kaina ka wujina fuo ni mu. Abrante say also ya farm gongon beta. Aya no ba no jina fuo ma se ehu na dwuma awoye. Ntu ya no be dwo no mu yankodofuo no. And ka wo na be set the example. Ye be hu na ukita nkrante ene Sophie na wo do. Nani penina who say I one set the example so they should follow you. One set any example to them. Who be wana a kawunia numcha. Osofo wutimi we yere awaware na wone ne te dem wutimi ne we yere da esane we yiri nua da. Are you not ashamed of yourself? You get the nerves to come out and talk. Wo wutimi nya no ba bon say so ba be kasa. Are you not ashamed of yourself? Me wosere wrade de agu me so no wani magu ase na me ma wonfa wo mfini wo nkekaawa e me kame anim gu ase na waje a watofom wawie ya ba me ma wonfa wo mfini nkekaawa e me chichiri mi o. This video I am doing it for you no me a video of Emma Upium because you are nothing in front of me. You are nothing in front of me. What's it then? Unlusushe. Now, be able to me while we asa no yiri nuada. Emi ekosi nkonwa.
ekodi wo ho asem wo ye ka wo ka ho bi wo say ye ka so for kra mo mfiri nyame kra you are the last omo mo mfiri nyame ne betimi ahye om number 1 number 2 you are the last wo kra de ye ka ho bi mu ade mfere ade a meme na wo di mani mu ba be ye fom un kai da bi wa ho un kai da bi na de emi ane sesa mu ba no mo ya mo tsasa mo capacity a mo wia ne mo dwane na mo ko bonkrof ko frefre bloggers untimi ya wo ko frefre blogger ya den wo ayi wo interpreter mo brof no obi a o interpreti ama wo wetimi no interpreter da assign ne mame assign da a useless being like you. What me Bible on saying the maybe a nyame afra won we nyame adwuma wieye brei animu ba betwitwiri fom unu interpreter ada assign interpreter mame assign ada you are a curse wo ye nomie unyuma ba wieye awrade ayi ni safri wo so enti fa wo feeling kekawa ene wo nomie awrade de ato so no emfa betwitwiri mi wo se ma sha tari fita and for who feeling kikawa and me because I am still focusing. Frau also your man of God. Monia ma fu amudi wo krom ha. Adwuma hye mo am sofo nketoa ba bonten be ka monia ma fu am ye organa ha. Wo se de ene ne wo so obi timi jai wo bi adwuma. And then the woman so bit me jai will be a juma ko baby. Ain't the end? A coin ben and nipan fast who jai juma. No, that's the question. That is the question. So Osofo, when you will be about drums, ebe ye juma. Na sebe ube fa a branti and a to. Amani tu ni na papai. Na ube janye free when some so on you win ye juma bimono. Obi abet me no obi ye juma. Any nipan jai juma. But a choir will first one in the that is the question. Well, some in your beer Juman about see Abagassim in Chianacada. Bakuyo Baye was a drew a COVID time, and I'm seeing peso. That means Michiomoka. Or so far, when you'll be by Jumana would Chianaca. Now I'm open now, pursue your move or cotumu, or pursue what you almost crowd you on your rituals. Paso chiwa mo diom ya rituals. Na o ma janye free wunchen eno na ba bonten a eye news. Eno na eye news. Na e mo adwen se mo sole akobo pa. Atia me. Na ka mani mo aguase na me nya adwuma nya. O se still awrade gusu a wo hira me. Eti you people don't know the source of my blessing. Awrade gusu a wo hira me. Comfort am you have nothing to lose, Ampa. You have nothing to lose. You are not relevant in front of me. You're relevant. It's me this time, no. Why when you're relevant, no? I don't need you, Krasay. But I never person me chira says I will kaka ben seven one. Wo soli I will check camera see when you are we yan be 2 days na my dia me feel no. I am still holding the captain. Osofo na wo kodi na chia. And now would you feeling kikawa could din a chia now so me actually not tumwa. And then anyone go say, I got a group, a man a group in Suaguno. Another 4 days. Okoya there was off for the fear. Comfort Amoa, Okoya there was off for the fear. One on would who call born on now did in a chi, a man in Mora, a man in Morania, chili too, now didn't to fear, now was sereno. Now would dinner them, now was sereno. One so nkwala ne de wo nu asem no video na wo sere sofo no e ko kire sofo no a sofo no so lay ambush e de ama wo nkwala na sole wo so no wo de meme be divert attention kwamboda mo a utimi fa meme divert attention kona kokum nkwala ne ntokwa no they are calling you kona go and face them woman no mo your rank woman no mo your level enti kona woni o mo nkokon ko na woni o nkoko adwuma ni kru to dwuma ni niam bone ni niam fi any evil things a wodi o mo ye wie ya wanti o mo ka o ma sole wo so no go and fight them and divert attention na ye nyina we are ready say ye behwem to kwani bi enti meme ma wo me divert sa attention no ma me ha
because who say me so mo amebuaku it me ma me divert sa attention we me say won kwala na efra ko na kokko adwuma wo de omo yeye wo mo a woni omo hye adwuma court adwuma a wanti omo ka go and pay them, they are calling you wo mo sufrew ntinya me na wo betena se abebo ya ho say wo bebo buaku unsura wo ba na abomedin unsura wo ba na abomedin me se woni kobo woni kapre cars na wo de be kire ni nyina nya wo de ya o current ene wo mo a wo rent wo mo cars nyina no wo rent ya wunchi o mo ka nti se wo mo ma wo ka biem on se be se 2 years ni wunti be nya show off that wo ka no ayi ye no aduane wo mu empasisi mu no sa ka na we ka na wo ye no aduane wo mu a empasisi mu akọ rent be gyi wo ho e ma wiasefo hu se wato ka e wo breko enya wo de a wo current sa ka na we sa wo so ye bem ahwa ne kote ye bo to a fa sa ka ni be si wo fie 2 months fa be si wo fie 2 months ni hu sa wo de ya Yakupon ya madoma wo dom lezos mi you de bia obi ehun se simifie wakofa togo ka akofa lezos crown e dia boka ne to ka na gita on enye lezos si wa unhu tracy di ni de be se obi ehun se lezos ni evangelist mama part mi de be se obi ehun se lezos ni wakofa eyi 2012 Land Cruiser and I walk to Lezos crown at the abattoir because who him say Land Cruiser ne papa ne Lezos. It's evangelist mama part the Lezos abetre. It is our lacha Land Cruiser no wakwa to now de Lezos crown abattoir na wodi jiu ho. Me se wani mu guase what on suom sa nneema we nyina wo ya Ghana fo hu social media fo omo betie no omo ba besere because sa nneema na wo ye nyina obi ehu se ne usuban te obi ehu se nneema wo de kire nyina ye show off obi ehu se wo ni hye car sa wo de be kire nyina wo current wo be kwa rent car na wo de wo a won kwala wo ntua omo ka wo fa nipa yusu na no wabu ne kwasea ni nyina chi car na wakọ rent a wo de be ye show off no so a wontimi nchia nipa na wakọ rent car na wo ne ho onkwa wo ye nipa ben na this on mobrofo no an entity useless be like this you are expecting me a good year to come out and beef with you wo sha na udi na twemu a enya me na wo de me be page udi o I am doing this video for your first and last so we na udi no atwam na fi eni anim guase akanwa enya me na odi be pija udin me say oba abontia come and preach the word of God yes bibia wo ne mere yeti wei e wo mere aye ba e be kanyame asem but wo ye hu so akanyame asem da ye hu so to quotation da and I am saying this in authority say no fake man of God in this Ghana can stand in front of me no fake pastor in Ghana here can stand in front of me obia ni ho because mono minimu nyina na ye adwuma baako me de me yi manim sam ye konfo ana mo de Bible ko tale ho sam ye nyame adwuma enti enana awrade yakopon ayamadomo a me mahu han no sama bosum na sesa mu nsole asene mo azan ene mo rituals ne mo ne mafu a mudi wo mo nsole dem no ene Ghana ha no obia ntimi fa nyina manim 1 minute because I don't respect you people 1 second. Fisa mi nimu nipa moye. Aje nipa onimu ene so mo so. Comfort amwa, you have nothing to lose ampa. Obe makata chi awawale oba wutimi di oyire. Ewie kodi oyire oyire nnua. Wo ye no me wo ye curse. Brafom woni maguase. So you should calm down and relax. Na rese nyame be hu moba abaywa kama so be interpret ya maw watimi afa baywa ya fa baywa ne mahme enum ye niema nko a na wo ye owiase enum ye niema na mo ye owiase na mo gu Ghana ha na kwase asem nko a wo ba na beba wanimu so be pa kwankyera ne mo amani wi tofe na mo ne nada nkrofo yire ne mo amone yo mo da mo akasa mo workers
Mrantie eni mu ye adwuma na mo fa mrantie yi to sabe wo ye gay a sofo jiwani mu mihu se wo ye gay jiwani mihu se wo ye gay ne jania ma funa wo de nkwala ni di no ena wadi nkwasi asama ma nkwala ababonten say why you say for you to come and face them no meme na wo be divert to attention baby a wo ba ne dia higher through baby a wo ba higher through na dia na ya me ya ne se mu jimi mu hu wia ne mu dimirika ko ehu abeg go police station police fu e me pa mo chawo mu mo ami o agrada so ye mu ye ku yen mo kwa aya mo kan kire wo mo se aya na mitimi ba bi me meka mo na ya mo ba be di matem na ya mo adwene se mi jaya akoma dwuma na me nya dwuma bi anye edema hu se mi ye dwuma awurade hyira me enti afamutirim ana ya bone se obi beja ye adwuma nyame na hyira me ne meja ye adwuma ne mabiebie offices ware ase ana hyira ne ba saa na mafam koa ne ye adwuma ne metsefa ko ne yesogu ma no eno na ya wo ya no eno ti na beginning ni mituufo se nyame dwuma na wo be ya no ye ne yie na bobrapa fanyame din aye adwuma no na wan fanyame din anya adwuma no krogen na wo so bebubo keys wo betutu nuro edra na dwoa no ahye face mask wo da wo ye kanipa unka ho ye kanipa unka ho obi anyame abo nyame ensa no adwuma wo fra ho se man of God comfort amoa you have nothing to lose because a drana joy no more dano, a bed drana to now the face mask, no, they are showing him. Ubechia Madiachi Ubechia Amadiachi. Until what Babon say the catcher Ghana force you have nothing to lose. It's true. Una Obishaw. Come to Jesus, simple as ABCD and repent. Soon to me yet. And I told him, I'm a born in a sacrifice, and you can't born in tea. So I can't try to catch us a question with them. I say, I do a chat, I break with your Bruno. I'm a twap on sing, I'm a yesing na. What's me, yes, I know. Me, a man, dosso, amount. What's me, ya, me, I'm a man, dosso, amount. It's a war for who gets leaders set for example. For who example. Na sa we Togo and Chifamu no fake Lesos no me kwa me nkasa ye Lesos Lesos sa wo fake car na wo so di kwafuo mu no ayate sa nya original ade bia ye fake bia ya nya duty bia no utimi fa makro because say wo si kroma police fo yi o mu giregyina krom uduru wa na o mu de ade bia kire car no so se car no wa nya duty pe Ube say ya stop o masa wasu ebe ya hye no enwure mu hwa na obeka mu kojeje mu akwankyere ne mu rituals ane mu abegina wiase etu mfuturogu Ghana fu anyi epokremu te se mo tsene tinipa medi machi mese mempene ma mu mfa Ghana fu mabu no ekra enye sacrifice bia mu da mu kyekere meba besane mu boki no meba bebie tamoyire no atepra no dabo no tamo no na fa de kogina fuomo no hye de Wellington boots no hye ne long sleeves na ye nso wadua ma na fifiri ene ye nyina nka be hye kambu ni biaba ka ye nyina nka be hye kambu ni biaba mo sole na mo kotututu mu nro kwa ye mo rituals so wakwa ye de esa wo ye nti aka de obenya free Ghana mabu ni ho na wo de asoso na timi aya kama wa ho Walusu, it's time for you to repent. Near my funku, dear baby, beyond Tossum. Dear Felia, dear, Mimi, my feature in Aoba. Mimi, my feature. Now, where you can't suffer our come. You can't get us off our own. We are comfort them. We are businessman. We should schedule. We TV back on. Brabon say be catch Ghana for say a confo na wase say omagu TV no so a omobo adverts ya komadwuma de ma no Brabon say be catch Ghana for
Musole amoto boss ho. But I am a person who babon same Ghana phone say we papa. Obia ni Mrs. TV no. Aye. Sa TV na SD kan no. U TV na SD kan no. What must say? A confo na was say omo gusu a omo bo akom no. Me na fufuo bi akonfo kra ba bebo advert wo bi. Was say akonfo guso. Na Osofo a wo say akonfo ebegu TV so omo adverts. Enko bu nkrofo nko ye nkrofo azaa. Enko twitwitwi moja ne sa niema no. Ye kan obi a o ye evu a wan na di kan. Me say u TV no. Wo so nyame achia wo kama wo ho akyere wo na odi odi kura wo ni bi. Afede wo do TV bo black. Wo do TV bo black. U TV na SD kan no. Wo do TV ni bo black. Wo dey say that wo wani magu ase wo Ghana ha say no. Ka wo kura de wo nya nipa say wo ba bonse say wo ba be kasa wo. Say de wani magu ase wo Ghana ha no. Ka say wo ba bonse kura say wo ba be kasa. Osofo according to one kasa wa kola so utimi kofa wo bi every say a shower hwan shani tima moja pie pen e ma ne kika wa kola ne na kan e na ye nyina ye tse ye da social media obi a tibi watimi anya kukuduro san fere ade san betena sesa wo kasa ko na woni sa wa kola ne kokon wo wa hoɔden a wo capacity a wo bi be kasa wutimi ede mra edi no akɔ because wono na aba be kyerɛ wadwasuo mu wate woto wa kyerɛ wadwasuo mu ɛna wate woto ba ko no so akyeniti de a woni ne ball key no ai na ɔno hu ahini so ɔno so ni gyimie mi wiama ba ne so ɔno hu ahini ɔno so ni gyimie enipa mienu ɔmo yɛ ɔmo ka ball mu ede bɔne di wo no and no man your talk with our ben. Would ye now so one get to one or mukita evidence? A bit to me a boa what you chat Joe, I will case, you know. You also about now I be do on matem. Because woman on your yes, Jumano. Woman on your almost says, Jumani, we are talk car. Talk fake car. Promises or promising in your one chia. And then it's away. Omo di omo ba chi mi nyina eguso dan ne ka ho asam na mkwan so ayeba wo de bia wo pie na be kan tokwa na wo pie na wo begimi ho a wo wia no akobɔ pa wo bɔ pa ne kura wia wo ntua wo bɔ pa ne wia wo ntua na wo ye ka nipa wo ye nipa esa nipa be gina bonse se be ma attention me se wo ne wo yere ne wo ma sa wo ma no dabo wo yiri ni kan wo yiri na dabo ene ne ma etwa so ai wo yiri na ne to bo fom sa dabo no fani di kan na watwa so na wo ma ne sa so mu wia mo be ka kire ya so be endo so ama oba na ube ye wo ho ayi me block wo oba na wa share video oh nyame hu me mobo evangelist mama parts a diboni wo sumasa ye niema fu se ya won sesan wadwen won sachara wo dia fi bia wo per trend wo twam free system ni wo per trend person obi trend o me da me say me rank was low na me kwaje captain band kese a entre Osofo na me je captain band ne bia bɔ me nsa obi antimi nyi free me nsa no wakɔ hɔ akɔda fom akosu apa ne kyɛw na obi a wo ya me no ne boss ne me Mema kola, krawu wa koda forma pama kola chew. Na wo me nana like you. Me nana like you. Uchu mu ko Kenya me. Me se wo car no, eye Togo car. Eye fake. Ai. Wudi kwa fuo mu o yi de o sane wakaka bensem tie nkasa breka wuti pray mu. Ka wuti pray mu. Enka pray na wudi kosi helicopter. Now they could see a form one you say, hey, as soon as you set a record, they said on the helicopter and a drop a kua. Would the one no a drone mirror a bit more? Ube just social media now, Yami Kodo, Wemi Kodo, where would the one no drone you a bit more? Yes, a corner kodo, name free, nature.
na ka wodi excavators be kire ye ne kasisi afuom na ka wo ka wo fake kai na si afuom ho ne de ye ne ehu ye se pese ehu asase na wakwa akoto na wodi bedua buro no ye pese ehu sa asase no wa ma ye ehu sa asase ne de ya ene esa ne me ka kire wo no akoso ana ye orechuase no e wa asase no so na obi ene wo ba be di wachi so okodua buro ubeka we nne na wasesa wa no nne ubeka we nne na wasesa wa no nne ai se Nyankopon to ne nsafra wo na ofre wo yi a enkwala na wo ni omo wo wiase a na omo ye body guys no uba Kristo mu a umpamo wo mo because me di omo free wiase na me di omo be wura Kristo mu enti omo di machi omo so afa Yesu so omo ka na omo agye nkwa but senka me wo nyame mu ana ka be ni body guys na fe na me kofa dia na ye news. Are you not ashamed of yourself? Comfort amoa. Are you not ashamed of yourself? And I want to cry about the guy mute me fabi because won't be chia. Now wakwala na na no me hu say what two fear wa wo unity no. Wo yi wi a wo momode aso be se nwi no. Anya sa nwi no e kafio no de gya hɔ a ne lahia no no. Nyuma money ne mo rituals ne mo nuro tutu ene mo azan sofudi a mudi oman mu a ama nipa ntimi form ho ma Kristo nipa ntimi form ho ma Kristo na me yasai me hwe sai bebre ba mo sai me na mo kotu mutikuo na mo bopa na mo adose ade bia mo beye bia no na bounce adie bia mo beye bia na bounce ade na mo je afri me ho ade na mo je afri me ho me wa komu a fake pastors mo ne me kon Onyankopon asakira me de me aba Kristo mu so a mo ne me kon anya me yam sleepless nights ankasa me yam sleepless nights obi oyam sleepless nights mo ko kana yen ane na no more sampa ka kire mo no wo se agrada no wan ko kan wa me so Facebook live e ya na mo be kam ya yeden more sampa wo se agrada no abra mo ko group ye ai wo se lesos 2022 ai me na me ma Ghana fo hu say wo your premier a use lesos ya ne e to no matobi ya ne e babon se be kana mo suma be ka bi yan ye leading wadi achi woni mu na gu ase na ya mo adwesa mo be ka bom fake pastors mo pa mo nyina mo nka mom you can't stand in front of me mo pa mo nyina mo nka mom you people can never stand in front of me e dey na mo nyeye dia mo ye last hour mo captain no e dey na te no last hour e dey na te no eno krampo no eto no utsena ufie no yere no ma na mo so camera na mo sere no on se di video ne ko kire no ani bu fu a woni wo epikin tokwa no udimrika koda form ya wa jesi wa watumrika akoda form apacha unti wawie nti wo be start ye dwawanum oh my goodness abrantia waso afofra pe ba bi a wo de befa na me evangelist mama part me so pe ba bia de be fa wo feeling kikawa bia mama fichire you are nothing in front of me me ni any useless pastor bia any math give and take ye penny papa any oma ye beef awo wo beef awo ni padua wa protect bon kan me no mra me beef e wa bi se me ni djumadi se won sole agu wonni asole ye unya ba bia ankoya wa sole won sole nyina agu obi adwane afi wa sole mu na afa wa dwi mu na tasatase a chew e na wo mo nyame pagyo mo na asore na akwa attack we no akwa attack we simply because who pay fame na wo twa mo ye ne wo twam sado wo twa mo ye ne ungrateful being like you. And now Osofo would do a chi or no as or ma wo ma wo shaman na dokro se there so morono
Woma wo ma no e ma ne ba wani mu ma wo di read of dada wo mo sabe e fa ma ne to bebrebe o ya ma wo nyina wo san so wani and then you are being ungrateful to him. What enye onu aka 2019 who tough from 2019 also 2020 ya o twi ne ho free hu what tough from wo bana wo ya life I ya mo hwe ni su nchem o ya life I ya mo hwe ne mfene ne mfompe ne mfompe or struggle ankasa ene mo hwe ni hwinimu nwi nyina tutu because wo mo di na chi a wo mo na mo bubo ki ni ma no e de ne church mpanimfo nyina no what the ungrateful adi wo mo ungrateful being like you brothers bia ye de yanim to form e protect wo abra wo de hia dem and now the ungrateful e de ama wo mo na wo the ungrateful wo di be ko bia so obi a obebo bia wo the ungrateful be man wo ye hwan small boy like you akwala kete tutu mirika tutu nuro de ho ahyehyehye all kotono niema mu enti ya wa de se wanya capacity kada wo kire edi mirika ya wa de se kwaji wiase ahenie de akata wani wuo so na ya wa de se wo kwaji ewiase ahenie na de abekata wani wuo so to bon nti sa wo ba aya me pimpim me ya mama kutia o me wo kasa indirect wo de me I will come and reply you me ya mama kutia me mo hu se me nya coward bebre ba mo prane ye na mo ko hye obi achi hwe kwan mo fa so ko hye abrantie ye achi sabo nyusu ne ye nchi me mintum bone be ne maye mo ni nyina achi mo ho nto mo ani gusu di machi na wudi kan wankasa wudi kan be pento kwa wo wia no wadwane akote enti wo a wo be ba no watwe ne ho na wakoji wani so papa yi meji na nisu nyina afiri wo papa yi o meji na nisu ni ne nkola beji wo mani su nyina ye wa wona wutu mrika te se wo capacity be pento kwa wo wie ye na wo edru ba bia ye den no e na wo dwane kwa hye dem na wo de one ne nkola agya ho e na wo hye dem na wo sere wo mo ukaso o majimi ene wo sa be start no ma sa ba o mu nyimi yo mani ate se ne o mu di wachi first one no a wo wie ya wo dwane kwoteye e ko sere wo mo ye video de be kire wo mo no mani aba o mo ho so full pastor so for dragon the dragon king trobra the dragon king we mo nyina boy ho samana ne fa ho se ye Osofo solitary force anim mututututu munuro no kotena wo ne apramire ne akyene be ne so a mo ba na ya mo adwesa mo wo power nti mo ba be try wo try me crash wo de wo pa ma ya fa nkoshe jaka anum mra wo ba me crash wa je said wa kotena wo akonya so dragon enti no yakobo wa baso yakoma wo rank enti wo ba me I will crush you wo ba me crush you wo ba me crush you Osofo ultimi di obi mame o ultimi sabio ultimi di obi ne mame udiba edi na udiba dina enumie obi ayi udina diba na wo wa ba betena say nyangawo me say I'm doing this video for you I cannot answer hamen and network naba na wo ye penipa na ya ne oma kasa wo me say won kwala na efre wo won kwala na o ma twetwi wo muti no de o ma ne hyehyɛ adwuma to wo hu ahi so no o no frɛ wo kona koko tua ne ka o frɛ wo go and pay him and divert your attention na baby out there ba na hire tro na ba pɛ won tokwa wie so anwane nko police station nwane nko police station awo obi amini pia babonte na mebe ye video ba ko pa yetimi ma oxygen edi nsuo nyina asisi wo so da ma wura fi wo
me be me di machine asa kwhye wakoma ho bi a won say na 2019 ye di machine hye wakoma ho no me me asa di machine hye wakoma ho 2022 we ya e be yo sesene unipa mu a wonam a oxygen ye the oxygen si so asa no one nante from here to here wo ba be come me evangelist mama party ntokwa won mu amoja edi omumu afusane akura ntimi amfesi omo amoja edi omumu afusane akura ntimi amfesi hello yeah hi Madru okay okay me bankwala no wonte ma me fra back na emu ne me why okay ai menya me sweet international code what must here enti comfort na moa me ka chiraw ko na woni nkwala ne nkoko woman no mo pick a fight don't come here ko na woni nkwala no enko nkoko woman no mo hwehwe ko na woni nkwala ne nkoko woman no mo hwehwe na Osofo a sabe wudi workers true mu de me mema was attention no adin true mu Osofo e adin true mu Osofo me mema was attention no obi abetimi ni madam wajaye adwuma by for you say we chopo nkwala true amomo adwane agyaw de eno na ye news na me de obi ni me ye adwuma na adu ba bi na okasa me ne unya adwuma biom enti me koto ama bra boso a aye hallelujah ushia na onya utamfo ba wo so de nkwala ne ko mo nya o ma gin so mo be ko ba de way a wo foke o mutunu mu no aye too much sabe bi mutunu mu nyina tete afam na o ma dwane di wagya ho eno na ye news eno ena ye news enti no peba bi ne fa wo nse hu no nsa mfo no wa peba bi a wa hwiri a peba bi a obesi pate wa hwiri a peba bi a obesi na eno me ni part se wa woni obi udi badi nade kani akaba troma me trobra Osofo kani akaba enne matudi mayi comfort am wona fu so mama u kani akaba mon troma me wa ha kani akaba mon troma troma me kani akaba akani akaba Osofo kani akaba Osofo akani akaba o dewi dim petese dina diba Chobra. Kani akaba. Tro me ntwa video no so. Obisi agra. Chobra. Kani akaba. Osofo kani God bless you. Afia. Troma me. Kani akaba. Aya for Osofo di kan. Osofo kani akaba. Evil. Evil pastor. Chobra. Osofo kani akaba. Dina diba diri dim petesen dicha ditrumu troma me
Montro anu kwa na mepe. Kani akaba montro mra. Now evil mind like you, would you obi mame da ene ne bada. Edi nkrofo yiri mu trum. Enu ti na anu awon kwala iba abonte a mo be kan say udua na sen wani mu no. Eso netimi twitwiri fom na wani age wo ka se nkwala na ebo waba so wo boa e ma no a wo fom trum no e ma na wo fom trum no e ma na se wade na te se pensere kani akaba Osofo kani akaba frimeso akani akaba frimeso akani akaba frimeso kani akaba frimeso akani akaba frimeso kani akaba kowechi akani akaba trobra akani akaba hey akani akaba mo trobra di na mo di kani akaba na soso akani akaba oh already was it really Osofo aha di ba ko God bless you, Papa. Was it really Osofo? Jini, wow. Who that is who did ye bebre? Comfort amoa, Kenya Kaba, Jini Osofo, Nebuchadnezzar, Drago. See, Nani Paway. Who's for the baby? I got oh my goodness. Also, I love you, Mama Pat. I love you too, sweetheart. Sweetheart, so fun and no me I canon. Really, so fun and no me I canon. I say, hey, I glad that this world is not for you. Yes, the world is not for me. That is why I am still advising you people to repent. Because the world is not for me and it's not for you too. Most of fun also are the less of so Mungo Kanchan said, this world is not for him. Dabi wo be pie. Ashatade wo fie akwa bonten. But obeba no, ye be kwa run atade e wo mochire. Ewiase enye obi adea. Enti wo mra ne ho ase no mra fom. No nya ya keke akaka bensam no. Ba bia watutu nuru akoduru bia no. Awurade hia no. Enemy way, enemy way, enemy way, enemy way, enemy car, and crama, men are medin clamite in a car move first. I am a catch number some me yan son almost here. Me, and I'm a ding clamite in a car move first or Ghana, or Bia, Edia dancing. San clamite, my me back pay. Men clamite, I'm a dog or more, my commerce. Men are medin clamite in a car move or Ghana half first. It's over now, say. What they will come and cry my dear, Usiame. I say yes. Usiame. And to read software, I didn't true software. Can you have a software? Hey, or did not dibba. Who you, Papa? Who you knew? It's nipper when I am any party and Jenny at Tun said. Who you knew? Obia wutimi ne o yere enuada etimi di wakwala ne maami bom hunyu ate kowachi brafa hunyu free nipa asokọ no wa ba benya ho so ya obi ba benya ho time no wa be yes front and back na ye jeja ya ho e ma wo de ye trendy ye no now I bet now also when your views. Me one more media win your viewers. To buy ya come asem na your viewers because what did you want me wosra ho kakra. Se me wosra ho na wudidi. Did you want me wosra ho kakra? Comfort damoa, you have nothing to lose. Enti did me wosra ho kakra? Osofo did me wosra ho kakra? Akani akaba did me wosra ho kakra? Kama sam bu boma kutia na your views. Come on, someone who could see views. So be any. Everybody knows. What a shameful pastor. Nanya someone yan ka will be a quality me a babon sia betcha so ye chani peti mamu jasane. Nani pa wait me guso to Ghana ha. Na wonya no ebe kasa.
so obedidi ni patem onya no be kasa so obedidi ni patem we owudi ni entere owudi ni a entere shameless pastor. What's exactly he is learning from you. Yes, he is learning from me and pa. Me na me den krama you go ka first. Me na me den lessons eba abonten and also ba yes also wo lessons. Wo the lessons ni kwafuom. Obi anso nim say wo lessons ni ye fake. Eye togo car, eye ntwifam, eye Land Cruiser 20 ayi. Ya kan say to a Z, Land Cruiser Z. And what two lessons crown na wo de abo. Ubi bia wa hu bia ye fake. Ubi bia wa hu bia no ye fake. Ade bia wa hu ye fake. Ye na wo so abesua. Krasi ni ayen kire wani bie na wo sua firi ye ho nso awasa we gina de abedwa wanum. Unsi se bia wo ka di gu wa wani mu ase. Ade bia obi abaye ye wo fe bia no wo ba me condemn. Me na me de lezo so ba ye wo fe. Wo di bia kwafuom. Wo ba no abebo mabaso. Me na me den kraman gu ka mu first e ye wo fe wo ba no wa ye den wa bebo mabaso because wonso wa ye bi wo ba no wa bebo mabaso wonso wa ye bi what ma say and yan money out for me nya message bi wa ha enti me koma kodi nkomo papa bi mesa ma ba life because ene me analysis bebre ameba be ye it's a mess up I will come again. Hello. Me ba bedding common see me ba make asini heading common see what ma say mami ntu hu ahifo kakra me ba ma beka audios ne ho asem eye audios ne and I will come and address that issue later because my business partner be frame so there was some to me trust na me ko owahi na me ka sa won jiro ma wani na ho na chi na ye chi wutu mu no enya wadi se wo ba be di savior atem o na savior no enya wadi se wo ba be di savior atem me omonto kwade me nyina obi achi because me that time no na say savior na kwade so no me ko to who I am telling you something. Be wise and vigilant. Be wise and vigilant. Nyawa dey so bet na Facebook say who bebo we di na udi na tem no bebo we di who beba savior so. The time abo savior di no and no be can say who beba savior so. Chichi break na pe baby tina. Don't let anybody to use you to do his or her dirty works. What must say? A more behind you to do his or her dirty works. Yadu ko tu mu savior na yes adwuma ni na. Ti ko savior kira kwan. Na wo ho ento ni jade a wo kire no. Also betena otena se waka kira wo say emfa so wadi na tem no wasan be praise no. Nipa we or you ungrateful being on kaya de. Wo da me di mu see I will come back again. I will come and address the audio. Me yasa me beka audio no so ho asem. Any group no o mate no. Any lawyer no a ye frefre lawyer no a I will stop now me stop me ko. Lawyer no say me dia fit ani asese ni din and your friend say mechanic. Sa na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no. Ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH. Shit. Na prophet kumichacha me so me hwe.